चीफ मिनिस्टर ना शांति लेरे हेक हायरबा शांति लेरे हायबदुगी नुंदांग नत्रगा नोंगालगा अदुम अखागराउदिन नंगाबनि मधुगी शांति मखोन लांगरांग कौतुकते थोइबजे हायना गवर्नमेंट हाना क्वेश्चन अमा तौनिंगे शांति की मखोन जे असीना मपाम लमदम कोइरा चखिबदो मसा यावना हलकदबदो हलक्त्रिंगैदा असीबगी पाव हाना युमदा यौरइबनि मसिरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना सरकार ना शांति लेरे ना हायरिसे मसी क्वेश्चन हंगनिंगेबा ngarang September gi tang ama ngarang gi numit asida kautruk ta thokhiba yamna tamthiba thodok ta kuki lan hoba singna chatharak pa attack ta kautruk ningon oi jaba taraga su phayeng da yum palakhrabi hojikna leikidrabi let ngangbam ongbi surbala asi ngarang si mapam lamdam da chatkhibani mapam lamdam da chatpa matam sida laibak thiba thodok asi thokhibani marak thatna ma masa leikidaba khaktana tana magi machanupi chahi 10 da ngai ribi ngangbam rozia hoji hoji nongmaina panbaduna maram moiraga ma ras medicity da kan laikan aduna leiri ado masiga mari leina na ngasi akoi beda leiriba koi prajamiyam CSO clubs ima loop mayam ama koi punjan jaraga ngasi phayeng mamang laikai asida kaithen sang asida koi meeting tawjabani public meeting ama sinjaba sida ai hakpu JSC ki convener JSC against the brutal killing of late Ngangbam Ongbi Surbala Devi by the Kuki terrorists at Kautruk haina thonba ming thonba JSC ki convener ni ado hoji ma khoi JSC na warep full kai tawbi yagadagi habagi warep khoi lomin abdi laitri tawigum sung sarkar gi side tagi angdang ba ma ultimatum ma प्रजा के वेलफेयर की दमकता पिरक्त्रिबा बाउबदी असीबा हक्चांग असी लौदबा हाइबगी वारे असीदि मीटिंग असीदा हुजुजे कोई कन्ना तानरी अदुदगी डिफरेंट सेक्शन ऑफ प्रजा सिंगदगी मसीगी मोड असे फोंदोक पिरि हाइना आई हाइजनिंगी अदुना थोख्रिबा थौदोकसे यामना नुंगाइतबजे कमाइना नो हारगदी कौतुक हारिबा खुंगंग असीदा ngarang thokibase nahanna Chuchanpur da Kangpokpi da kai da rally chatkare chatliba rally asida sarkar gi site gi kari gumbi amatagi action loba khoi thengnade mayamna su video da kari da social media da ubiram gani chief minister gi against akam pe athibo hai ngang dana law dana tau dana security forces sing lep tana yenga lai central forces mayam lep pa yeng da khoi thengnari bani madu gi peace rally hek nongan bagani ngasi thoiba thodok ngarang thoiba thodok se aduna peace rally giming da hek chat khrabagi nongan baga attack chathaba mihat mipun gi thabak tawba maitai da onjal laga nongmai kapa yum mai thadok pagi thabak se adum lisang sina chathara labni na haining adudagi sarkar na chief minister na shanti leire hek hairaba shanti leire haibugi nungdang na traga nongalaga adum akhagraw din nangabani मधुगी शांति मखोन लांगरांग कौतुकते थोइबजे हायना गवर्नमेंट हाना क्वेश्चन अमा तौनिंगे शांति की मखोन जे असीना मपाम लमदम कोइरा चखिबदो मसा यावना हलकदबदो हलक्त्रिंगैदा असीबगी पाव हाना युमदा यौरइबनि मसिरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना सरकार ना शांति लेरे ना हायरिसे मसी क्वेश्चन हंगनिंगेबा खुन्नागा लेजबा वॉलंटियर सिंह मधुसु गवर्नमेंट की तरफ तगी प्रेशर कन्न पीरगा तांथोखरे कौतुकते लहनबा याद्रे कईगुम्बा खुन्नाक लेरंबा तारगदी कौतुक खुंजासिंग ओइने एक्शन लौगनी हैना सरकार ना अदुमबगी थ्रेट अमा तौरे अना खुंजासिंग अदुजु अतताई मखोइदा तारा अद्रा प्लस इरांग जे कापनबा खोनबा जे मतम खरा लैगिद्रबा अदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो शांति लेरनी था तरुक के मनुंग दा हंजन हल्लानी हायरबनी ना मदुगी ट्रस्ट तो खुंजासिंग दा लैबना खुन्नाक लैतब जे कुइरेबा कौतुकता आइना लांद्रगदी नुमि 10 नि मुक्सि सुरब्रा हायना खल्ले मधुगी अचेंग तंजा लौरगा पीस रैली की हेक नोंगान बगा मीदी वेल प्लान तौर मगल लेरमेबा वेल प्लान तौबा हैबु कौतुक चिंग ताबजे यौसलागा एमआर की बंकर दगी हौना करीदगी हौना लोइना तुमना मई थादोक पंगमिनेबा अदुदी कयाम प्लानिंग तौरमनी मसीगी इंटेलिजेंस की पाउजे सरकार दी फंगदब्रा होम डिपार्टमेंट फंगद्रबा सेंट्रल फोर्सेस सिंग फंगदब्रा सिने खोइना हंगनिंगिजे तंपाक्तगी करिगुमा मूवमेंट अमा तौदौरे हारगदी सेंट्रल फोर्सेस सिंग जे एक्टिव होइना हुजु मक्सु कांगचुप चिंगोंग दा
सेंट्रल फोर्सेस मयाम अमा पिक थनगे ngaga leiri aba karigino maramdi sida meeting ma tawdorabni na karigumba ma horen sudden thaudok ama thorak pa yai hena moi precaution laweba adubu asomdagi kukila naubusingna maitai civilian sing da chatharak pa attack chatharak ngana ba thorang tawba attack tadi karigumba ama tagi intelligence knowledge laibi dabra madu da dinga ngana ba thorang tawbidri je karigino haibisu koi JSC ki taraf tagi plus akoi beda leiri ba khunja mayam gi praja sing gi taraf tagi question achouba wahang je akoi hangninge ba leigi da bajina mangja ba tare asi batana mangja bagi phibam da thambi badi nungai te ba aduna JSC gi khongpam hauji hauji lauga da resolution hauji makte akoi haidok pangam jadri adu bangak tang akoi phaminara matungda kai kai tawmina ba yai kai kai pressure tawjige habado maduma media chilao sing da sokhoi na sungsoi soidar ma ke athu matam da thamjarakani aduga marak thana supplement tawjabada akam part ta leiba relief camps ta leiba ichilao singna assembly phama matam da aikoi yum da hanjan hanbiu aikoi gi tangdang ama khangan biu aikoi gi praja sing gi welfare gi damak assembly da khana nei na biu haina thorak pa peace rally da di kakhai da na pugai da na tankhai da na tawe ba but sing da kuki tabe area da rally ma violence ka loina na athi ba wahi ga loina na tawrak pa matam da di sarkar na kari gumma mata tawbangam de adudi inequality of law government na treatment je praja sing da pibu je laibak thibani tampak area da chatnari ba chatna kanglon ain simak singlam da kuki area da su chatna ba se masi sarkar na masi chapmana na chatna han bangam dri se masi ekoi de taseng na sarkar je kana gi michang da leiri no manipur praja gi welfare gi damak ta leiri da natraga community ama atak na ba community kuki sida taseng na makki bagi leiri ra ha ba se khoi government ki taraf ta government ki side ta khoi mai kai je masi question hangning ya ba aduna honorable chief minister su tampak ta khakta action utpangam do madugi action du makching do utpiu kuki area da su utpiu rule of law ngak na lehan biu ha ba se masi jo ai koi gi taraf ta gi khoi thamjage ba natraga di ai koi khakta siraga ai koi khakta mangjaba loijing loya da leiba ai koi mayam khakta wa hauba tampak ta leiba koi khakta wa hauba ching dagi makhon thorakpa combing operation awa na nam ka tampak ta pibi ba si se dum akoi gi pali ba sarkar ji gi oina mathawna phudok pam oina khoi myam se tawra leire ba aduna thawna phudok pham je lali honorable chief minister home minister ju oiri bani you are the chief minister of manipur gi lenga chief minister ni akak na ba jaga khara khakta confine tawraga shakti utpadudi madudi pang daba luching ba magi thaudok ni haina masi thambada thoina kai dabra haina khali masi dang thamjage aduga makha tabdu de dum JSC gi khoi tanara matung da khoi thamjage thank you